Eyone disanga bokupetana kabidilelo bana banzambi miabe yonsu ni jubatanga la kamatengo amaloba nai disanga bwa difigila ja diledibo jamkalengo wetu Yesu Kristo bumwaka punga bantu bwa tukal tu disangshe tufuluka kuledibo kwani Tifilani misuka ni miyo yetu yonsu ni disanga munda mwamichima mwekelezia mume kwetu miabi yonsu itu tuikalangana tufuluka bwana Kristo wakale jibubu bana bongs Eyo lumuto kwamba nedisanga bokupetana kabidilelu amatumu muyabidi netanu a ngonde wadi kunu mebidi gitu kudi di benangilisto babu ngi miyabe mikoba disangisha bokutumbisha nzambi kusakidila nzambi bwadifika jandi munka chumwa abantu mumubidi wa mwana mwinike dina ne Yesu Kristo mkalenga wetu anumbu ne nzambi wakaloku tuendela kikai tulituvuluka bwadile dibo diandi bwatwetu kumusakidila bwalu bwa chifungi chaka di chifwe panga chipa abantu ne nzambi chaka mweneka mu Kristo Yesu mwana ndi wakalumene mujiyi diabuntu mumubidi bwabalwebu tutitumusakidila namukwimbila kwa misambu ya disanga ndiani ndi mwambi kapumbu mutamba mwambi wa mishoni idiba bikila ne Eglise Presbyterienne kubangele kwetu kukongo tonu kunu ku Canada kuninkalana twakapumbu kutendela mokulu wetu wa Chiluba bwalu bwanzambi wakapa bantu ni bantu myakulu yapo nungubi kala disanga kunu jinweni bonso badibumvudidi anzambi mwakulu wetu ngasa ni jitalali byako ditatu nzambi bikala neno ditukwedi mudini ja Kristo Yesu mkalenga wetu amen netu tamba mukusengelela ba wetu bonso bwase batamba kuibanye bi maisha kudi kukwabo bulelo kudi bantu kwa bakambi kilobo kwamba bwana bayayo kuma televiziyo ka batena ba mona kwa kadi katupakanika kese to kukalongo lolo bikala bantu mo kuya nuja munu kumamu Chiluba gospel wela ka shoni anyu usambuka kese ulokufunda mwambi kapumbu mwambi kufundi ne wato anyu ujiba bikala mu français w kwani makufunda ni wato ujufunda ma wu a me b i m u a m b i yoto kwamba nangu mbadi badi nuju moku tanglibi mpe miabidi babikila YouTube anyi kala bako moku mu Facebook kapeti peti moku sana bwal bunungu bamana kwamba nungwewo njingila bawetu bonso bana banzambi mubulobo bujima dile dibo dilenga masanga ni ditalali bya kuditatu nzambi bikala munzu buyeno bonso bwenu
mumi dimu yenu mumi abionsu ni nuenda kana ditalala dia Kristo dia kututwadila yi dikala nenu mumi abionsu inu dinuenda ne chidimu echipya chibichitu abanga cha bidimu makumi abidi ne bisatu chikala chidimu cha jisanka kudi bana banzambi mi abionsu ni nuikalangan ne bena Kongo kabidi nanga tunushia munda mwa chanzambi ne kushia mkalenga wetu wajitu nga ne diku diandi dijim ne balombo jibetu bambula matadi ne basungu jibubwetu bonso tushi ya ditu dijim ne masala yetu bwane nzambi atamba kuba peshu bukole ne nanga jitalala jibwele munda mwa jitunga jakongo. J'adresse mes meilleurs vœux à tous les enfants de Dieu partout dans le monde et surtout les Congolaises et Congolais en particulier. Joyeux Noël à toutes et à tous. Que cette année de 2023 qui va commencer bientôt soit une année de joie, de paix et de prospérité dans toute l'étendue du territoire national congolaise. Encore joyeux Noël et meilleurs vœux de nouvel an 2023. Nzambu wetu ikala neno kunuji miabi onsunu nekalangana mudiene ja Kristo. Amen. Bamana kwamba nungu netutungunu ni kutendelele kwetu. Bumutu wa kwamba netulombe nzambi kumpala kwa kubala di nzambi netulombe nzambi kumpala kwa kubala di tulombai tatu nzambi tatu wa mkalenga wetu Yesu Kristo tudi kumpala kwa bidi bedi ditu kwedi ditu ditufuluka kule dibu kwa mkalenga wetu Yesu Kristo balu ba yeyi wakalumubiju wa buntu wewe mene nzambi nkebe kujumwenekela munkachima abantu nungupa tutuvuluka ditu kwedi tudindi sanga bwalu bwa njitu ku juaka tutwajila lumu lwimpe lwa mwana wakadini bokupikola bapa buloba mwana wakadi mokutwala ditalala mwishu mwa buloba ni masanka ni malukai onsu makwapa nungupa bwalu tudi tukusakadila tatu wetu witabu jinyumu webe atulombole fatwa bali didi anzambi ne fatwa de isha ani kudi jingulula nyuma webe atuish kangule michime ya bantu bebe ya bionsu di bikalan bapete di yedi bajakilin disanka mudini ja Kristo mukalenga wetu tutulomba nungu. Amen. Bana banzambi netu bale mukanda wa Luka chapitre ibidi verse moto nikudi makumi abidi kadime mendimbala no verse mwisambo mbo no verse wamanda mutekete bo muntu ni muntu na bala kunzubu kwandi mon verse mukanda wa Luka l'évangile selon Luc chapitre 2 verset 1 à 20 mais je vais lire le verset 6 et 7. Ndimbala verse mwisambombo ne verse wamanda mutekete wa chapter mwibidi wa mukanda wa Luka netubala mudina dia Kristo fakajibo aku matuku akakumbana akulela ye wakalela mwana ndi mulume mwana bute yeye wakamujingila chululu wakamuladika mu chidilu cha nyama bwalu bwa munzu bu wachilala benyi kamwaka jimwaba fakajibo aku matuku akakumbana akulela ye wakalela mwana ndi mulume mwana bute yeye wakamujingila chilulu wakamuladika mu chidilu cha nyama bwalu bwa munzu bo wachilala benyi kamwaka di mwaba edi ndidi anzami. Amen. Nous allons lire aussi en français
pour ceux qui n'entendent pas bien le Chiluba. On a lu dans l'évangile selon Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. Chapitre 2, versets 1 à 20, mais moi je vais lire versets 6 et 7. Je lis dans le nom du Seigneur. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bamana kubala mukando wa Nzambi netwimbe musambu wa bantu bonso ujinomba lukama makumi chitema ne chitema mukanda musambu wa bantu bonso ujinomba bamana kuimba musambu netumva didi ya Nzambi muchikoso. Netumva didi ya Nzambi muchikoso. Twakubala mumukanda wa Luka, lumulwimbo lwakafunda buku di Luka, verse chapitre ibidi, verse wandi wakumudilu to nekudi magumi abidi. Abo bantu bajuma kubala konzu yabo. Kadito tuto kwamba hapa nimbala no verse muisambo mbona mwanda mutegete. Pakajibo aku ngwame nkubetele pem.
Matuku akakumbana akuleleye. Wakalela mwana ndi mulume mwana bute. Yeye wakamujingila uchilulu. Wakamuladika mu chidilu cha nyama. Bwalu bwa munzubu wachilala benyi kamwakaji mwaba. Wakalela mwana ndi mulume mwana bute. Wakalela mwana ndi wabalume mwana bute. Elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Wakalela mwana ndi wabalume mwana bute. Bana banzambi jijetu jalelu jiji pabwalu bwa jile jibo ja chishima. Ani jabwalu bukole. Wakalela mwana ndi wabalume mwana bute. Nunguna kwamba neji tujimoku kwa tamuabe unkule jibo kwa chishima. Kule jibo kwa kukema. Une naissance extraordinaire. Kwetu kwa kadi batuambile bikondo kwa anyi tubamanye bimpe kwetu kwa ka. Fakadi bama mukulu kule. Bagwa bakadi bama na mwana wachikondo chinikala mwana ntumbo wakulu. Bwalu kwa kadi bimanyinu kampanda fadi mwana kaya mwana chukule jibo biakadi bantu bamanye bwane. Mwana wa mshindu kampande bafuni mena avuba mufesha. Bantumba wakulu nibakwa bubons. Kadi lele tuditokule jile jibo ja chishima cha Yesu Kristo. Jile jibo ja chishima. La naissance de Jésus était une naissance extraordinaire. Parce que Dieu était venu visiter l'humanité. Il commença sa visite ou sa vie dans une mangeoire et la termina sur une croix. Tout au long de son cheminement, il n'a pas trouvé un lieu où reposer sa tête. Dile jibo ja chishima, dile jibo ja kukema, bwa Yesu Kristo mene mwana wa Nzambi, dile jibo ja Yesu, dile jibo ja bwalu bukole. Dile jibo ja njibwalu bwa Zambi, wakalo munka chimwa bantu bandi. Ji kuku jumuka jimuntu. Bagwikala jimunka chimwa bantu chitu. Nungu yeye umweneka munka chimwa bantu wakabangile jimweneka jandi. Munzubu wa ngombe. Kuye kushikisha lwendu lwandi kulu kwa mucha makane. Matugonso moyo wandi kakapeta mwaba wakutekela mutu wandi. Bwalu bwa babungu bakamwelele meja kumwenzele pipi. Kadi bwalu butu jinabu mbo mene bwalu bwa jile jibo jadi sanka. Une naissance extraordinaire. Jile jibo ja Yesu jiji ja chishima bwa. Mikanda ya ngu mwanye resi d'histoire. Ya bantu idi yamba bwalu bwandi. Batumanyisho mwa kela mukalenga Auguste ji imene. Bwa bantu bafunjishe mena abo. Bwalu bwa jile jibo ja Kristo jiji dikemesha bantu kumalu abungi. Mwabo wakale jibo yimene. Mwaba umwinyike dina muchijilu cha nyama. Nungukule jibo yimene mwabo wakadini bokule jibo musoko wa Davidi. Bilejanu bwane yeye wakadikanka nunuinu kamukalenge Davidi.
Bwalu bwa kadi lufu dile jibu jandi dia kadi bwalu bwa kukema. Yeye mulo kumona bantu fabuloba. Mulo mumubidi wa buntu. Kubanga jimwenega mu bantu munzubo wa ng'ombe. Anyi muchijilu cha nyama. Kuye kushikisha lwendu lwandi. Kumuchi muchama kane ku Yerusalem. Bumuto kwamba ne jile jibu je Yesu jibu alubu achishima bu alubu ngumu yonse akafunda bantu tutubigile histoire ya kufunda anumalu wa Yesu Kristo. Bajiba tuleje mushindu ujikai samukalenkai suwakele jiyi. Mbwana bantu bonsu bayi mumisoko yabo bayi kufundisha mena abo. Maria wakakwatanjile bobo ni Yosefu baka yebiabo. Togwele minji ne misami kwa biaka jijenze jijanzambi mbwalu bwa yakule jibwana mumusoko wa Davidi. Mbwalu bwa badiba mbene musoko wa Davidi betelepe mmene. Davidi waka jimukalengi. Kadi mwabu wakayibwa yeye kule jibwa ka wakadi mwaba wakadi mukalenga munene bwa kule jibwa kibol kai babungi bakatamba kwela mpata kadi nzambu wakasukwenze nubaba mwana buye yale jibwa mwabu wakujufwekesha mwabu mwina wakadi mule jibwa munzu bwa chijilu cha nyama chakadi chimanyinu chakujufwekesha men. Kadi bwalu bujibu kemesha kabidi mbwane jile jibu ja Yesu kaja akajimu wakufita na kubantu kaba ibamanya bwalu bwa yei wakakule jibu mumusoko ujiba bigila Betelehema amunzambi yei ngeenda kutuaje kutumanu bantu bakajimu wakukumambila bobo batutu bigila na banjelo bayaba keba bantu mumpata mwakajibu balamanyama bantu abatutu bigila na balami ba mikoko le berger bantu bavuka bayini mushinga munkachi mwa bantu bavu balengulula bavu bigila na ba vagabond bantu bavu bigila na ba brigand bashupianganyi kadi abu bantu abu mbaka jibobu balame mikoko kadi tangila mushindu jinzambi malu enda kukema bawu yikumanyisha bantu miwabe mikwabo kadi uju tumabanjelo ba yaya no mumpata mwakadi balami ba mikoko bwa yeye kubambile nemba kunulelele musungidi musoko wa Davidi ye nzambi uju sungula bwa kumanyisha bwalu bwa jile jibo ja mwanandi anu mungachi mwa aba bantu bavukaba ibika la mungachi mwa musoko bantu bakadi ni bimanyini byaku lama kwa ng'ombe bantu bavuka bayini mushinga mbaji utumina mwanjelo bwane mbanjelo ayiko bamanyishe bwane bakunulelele me nasatu bakunulelele musungidi Kristo mene mukelenge muvese waji kumine umu uju amba chintu ni mwakubala kabijibimpo mwabao bedi bambane lelo bakunulelele musungidi mumusoko wa Davidi yeye udi Kristo mukelenge bakunulelele musungidi Kristo mukelenge mumusoko wa Davidi nungu vadibambene bakunulelele nungu mena Sauveur Christ Seigneur musungidi Kristo mukelenge bidi bimanyisha bwane mwana muledi bwa mpinjeu nungu bimanyinu bitutubikele na reference byakadi musoko wa Davidi mukelenge wa bena Israel bidi bimanyinu bilene bitu jituamene kule dibo kwa chishima kwa mukelenge wetu Yesu Kristo kadi malwa bidi dibia chikondo abi bumwa kadi bidi dibia bikondo abi bwalo bukabwa kadi bwase mbwa
mushindu wane mukalenge ujule jibo na yebo kwante mukalenge ni masalai na shomutu mwa mumfalanse bimpane. Mais la politique qu'il conduira ne sera pas celle de l'insurrection militaire comme l'espérait alors le peuple. Boli evale jibo sichididi chandi kachaga di chakwambula masalai bumwaka di tekemene ja abantu kadichi di chandi chaka di chakutwala jitalala mumichima ya abantu kutwala jitalala ne bantu bakwabo ni mwene mutumba nebe negwikala jitalala munkachumu abantu ni nzambi mukandu jutuleja na bamana kutangila mwana nungu mukandu wanzambi juamene bobu baji bakumujilu balami ba mikoko bwakuye kutangala shalumu luimpe lwa mukalenge wetu Yesu Kristo bwajile jibo janji. Après avoir contemplé l'enfant Jésus, les bergers sont le premier à répandre la bonne nouvelle. Ils adorent Dieu, tandis que Marie médite sur ces événements. Bobo bakatumbisha nzambi bakadi Maria mwikale yeye welimenji pamalwa wonso akukem. Jije tujambwana jile jibo ja kukema jile jibo ja chishima ja Yesu Kristo mukalenge diye jilwalu kutujimene bwa chinjibeti. Bana banzambi tulibamenye bwalu bwa kule jibo kwa mukalenge kwene muntu dini mpata bwana Kristo kakale jibo nashi. Nungu kuteke kwa jitu kuka kwena kutupesha moyo wachendelele bwalu bujumu abeu mbo kumanye yeye Kristo wakale jibo bumu jibantu bonso bale jibwa kati kule jibo kwa kati kwa kukema kule jibo kwa kati kwa chishima bwa mushindu kai bwalu bwa wakadi nzambi mulo munga chimu abantu mulo munga chimu abantu mbo kufile jitalala mubantu mulo munga chimu abantu mbo abantu bamanye ni yeye kiuji mwana wa Davidi mbo kufile jitalala banga chipa mwene mutumba nungu jitalala munda mwamichima yetu kabiti nebwa kutusungila kumibi yetu ya jambedi mbwa bobu mubikala panga chipetu ni nzambi bumutu akafanga kutumikila bankambo betu mene bakafanga kutumikila nungu bwa lwebu bobu mbwa kachipanga chipa abantu ni nzambi bwakanyanguka ngubi akadibimba bwana mwana wa muntu Yesu menala mumbiji wa muntu mbwane ele chilamba panka chipa abantu ne nzambi yeye ngende mene mujulwele mumbiji wa buntu Emmanuel nzambi munkachimwenu munguji yedi dino college mikali ndisanga tukabe jitalala munkachimwetu nangane bobo mukabidi munkachimwetu bumu wa kwamba mukalenge wetu Félix Tshisekedi. En conclusion, une naissance extraordinaire. La naissance de Jésus s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, comme le rappelle le recensement ordonné par l'empereur Auguste. La sobriété du récit de la naissance du Christ peut surprendre. Le milieu même est difficile à déterminer. Était une étable, une grotte, une maison de pauvres. Il est certain que Christ est né dans la simplicité totale. Mais cette naissance ne passe pas pour autant inaperçu. Le berger prévenu par les anges n'avait pas une bonne réputation à l'époque. On les tenait pour de vagabonds ou de brigands. Et pourtant, Dieu choisit d'annoncer la bonne nouvelle à ces exclus de la société. Amène la paix pour que cette paix soit en nous.
Ainsi, nous sommes tous invités à être dans l'unité. Le message de la naissance vient nous amener la paix pour que cette paix soit à nous. C'est ce même message de la paix et de l'unité en Jésus-Christ qu'a souhaité notre président et sa chère épouse, Maman Denise, à tous les Congolaises et Congolais, au pays et partout dans le monde. Enfin, soyons en paix entre nous et avec notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bamana kwamba nunku jitalala dikala kunudi bumu wa kutuambila mkalenge waditunga bwana twikala mubobo tunanga bulobo bwetu tunanga mwana yonso mwana kong miabi yonso tutukalangana nungu jitala ndikala munzu byetu mumijimi yetu miabi yetu yonso tutwenda mudini ja Kristo. Amen. Bamana kujikisha nungu netulombe nzambi. Tatu nzambi wetu twasikijile bwalo bwa ujutu ishi. Watu ji bafikile kujitu kwa edi jajile dibwa. Tufuluku bana Kristo wakale dibwa mumdi bana bons. Kadi yeye wakaji nzambi mene mulo mumbiji wa buntu. Nko mulo munga chumo yetu kujumwenesha kwa ndikuikala kwa kukema bwalo bwa yeye wakajumwenesha mchijilu cha nyame mene mubetele pa munzu bwa David anyi musoko wa David mene ba ye wijije lwendu lwandi kubetele pa ku Yerusalem kumukuna wangologota task jili tatu bwalo bwa wakasuba pa buloba kubapa mwana bu mwepel ba yonso wa muitabuje kafubi andi katika limo wa chandelela tujye tulombele masala yetu request tulombele nzubu yabu jubashi tulombela ngami nyampal bo gusungula ba benzele bana ba Kongo mujimu ne basungula bebe mene ba député ne ba sénateur tubashi mundo ma chance tulombele bene Kongo bonso badi batanga la ko matenga amalaba nae anyi beti kwetu bobumu ne jina jakunangana edi nji dinene ditu jinadi ditu mo kuyi banyangane ne bantu bakwa tulombele mukale mwa ditu ngubane wewe kala kumpala munjile yende yons miji wenzo mujele jamenju buvuje lunga nyi mukale wetu bane amunu makulombola bantu bebe ni ba munzu manji wa balam tulombela bambi banzambi nyabi yonsu dibi kalana ni bena Kongo bumtoko mana kwamba task dilitatu ni bena Kristo bonso dibete kama di diaba o balam itabuji di bena shije tutatu katata kujiye ujimanyi mokunu lama banu kanu lenduki ne wudi mwakunu te kumpala kwa butumbi bwandi ndisanga dine kanu ichilema kudi nzambi umwepele musungi wetu bwa Yesu Kristo mkalenga wetu kuikala butumbi ne bunema ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso nikatata na chendelele. Amen. Yepa wetu anulame anusankish. Yepa wetu anulame anusankish.